Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikala kulbal sa hujik reheb li kakahel solok salisantilhu, lish holumi li katsolbal chiru li kutanain nashje, li kakwa ta yalok cherish. Yokochi ilok salihu, Éxodo capítulo 14, versículos 13, 14 ut 25. Ut hoyochish yebal lish holumi li katsolbal, nakli kakwa han li ta yalok cherisheb lish tenamit. Nakakereta naklikagwa Dios mahungwa kirah nakaiblish tenamit te ikyalok. Nakeblah Egypt. Yokep chishtaqinquil eblah Israel. Keshkeretal nak maparte ruch kolbal ribeb. Sashkapak alih li nakeh barkuikwankep. Ninqitsule anita ruch chishik sa anil kolbal ribaran. Ut chiruheb kwan likakipalaw. Ke rek anak oso kebre. Que recanak maca taruk chicolok reheb. Pabiakli nasheqe li versículo 13 ut 14. Kichak oklach Moisés ut kishye reheb li tanamit. Meshikuak. Kawakech ol ut terili kol baib tishke here li kakwa salikutanain. Shbana keblach Egypt li yo kesh chiril baleb anak kwan. Ma hunkwa chik terileb ru. Li kakwa tahakyalok cherish. Meshkoshlak. Kholi nashkut chikuli santilhu. Eblah Egyptian que retal ani li yo chichalok chirishe kabiak li nashyeqe li versículo 25 el liqo chiru eblah Israel shbanak li qaqwa yo chichalok qikin la oaj Egypt chirishe baan chanke ut nakanaw chikanan chanruko le raqequi nakeshchal elelik li qaqwa Dios kishbanu naqliha li kishkhachri renak tenume eblah Israel anak kwan kish khuna khiku chikrib utaran ke raqe sashki likaqipalaw ke nuqe ke usok sashki likaqipalaw chishkhuni la in ke shkularaq salishchole nakhliqagwa Dios tishbanu ha yalik aru chirisheb lishtenamit adin liqagwa Dios moko kahta ku yo chishkutbal naqha an likichalok sashkabaeb lishtenamit kishye banaq ku reheb naq inqa te chalok liqagwa ha an lakhchalunel Haan li nangyalok chirisheb ebliralash kahol. Ut li chan rutish banu, haan nakhkulina kosh langre. Haan nashnaw chan rutish banu, ut hok enak tish banu. Kuitarach li qagwa Dios, inkarach ki oken chirisheb lishtenamit, ke sa chekrach lishtenamit, ut honak ke kolek chak chiruheb lach Egypt. Li qagwa chochish kut besinkil, nak haan li tajalok sa ebli hunghung reheb, li plet, li chal kres chiruheb. Ut par kwan li kwank. Sash beneb li tanamit shbanunkil kahkui nak inga te koshlak te kanakaran te abink ut te shpab nak li qagwa Dios han li takyalok chirisheb qilak hunjik li kikulmank barkui naqilak kui chanru nak li qagwa Dios kikyalok rikineb eblishik neke ilok reheb lishtenamit naklak Ezequias hun reheb li akobeh re Judá kishkolish makekwankil shbaneb eblach Asiria lach Senakerib li yochish hopal li yochish makekwankil aut li qagwa Dios kishkire lach Ezequias li akwabeh machukwak li kuin qaani ta oksa li tenamitain ta suqiq salibe li parshal kuichaq chushre ut salihu segundo de Reyes capítulo 19 versículo 35 nashchechi kamain ut chiruach kui li oqyin kaan lish ángel li qagwa kikulak sashmue baleb lach Asiria ut kishkamsi Ho shlajek al mil chiquing 185,000 ut nakisaqeuk ak kamanaqeb chikchishkhunileb Tohanak lach Senakerib li akwabeh re Asiria kishmoch eblishmuebal ut kisutqik salitenamit Ninive utaran kikanak kikamsik shbaneb li ralal Honsut kuichik yogoril bal chanrunak li qagwa Dios na yalok chirisheb lishtenamit Salishkub ambil na lep chak li qagwa Dios Chirish li rechaninki li tenamit kanang chok reheb lach Israel. Ma hunkwa kwanchak nakte yalok rach eb lishtenamit. Ka ut nakaneb ke kulak chi yalok. Shba nakinga ke shbab. Hukanak li qagwa Dios kish kanabeb chi yalok. Honak moko ahel darak chok reheb shkwak lesingil honak li chich manak ajikreru re yalok rikineb eb lach Egypt. Nak ke sa chek ruheb salipalaw.
ma junquaraj que xcuaclisi junaq lixch'ich'eb re chaninkili najej Canaán habanan lixq'etq'etileb lixmajela lixpa'b'aleb rik'in liqagwa Dios kik'amokeb re chiyalok chipletik rik'ineb lixik'neke ilok reheb kwiraj eblaj Israel ink'araj que xkwech' rix liqagwa Dios liqagwa ma junquaraj kixkanab'eb chiyalok rik'ineb lixik'neke ilokeb re naqnokotawliman sa junaq lich'aj kilal manaq sa junaq lijonal parkuin k'ana qanaw k'aru taqab'anu nako'ok xsik'b'al chanru to'elq yalqajunes qib' sa' lich'aj kilala'an ab'an liqatzulb'al chiru likutana'in yo chixk'utb'al chiqu naq liqagwa Dios ja'an linayalok chiqix qakanab'aq chixb'anunkil liqagwa ink'araj naraj naq taqatagwasi qib' yalchimak'aj xb'anaj ja'an yo'on kwank re qatinq'enkil sa'ib lijunjunq chijonal b'ar kwan lik'aru tento taqab'anu xpa'b'ankil liqagwa Dios xnawb'al naq ja'an tayalok chiqix likwan saqab'en la'o ja'an xpa'b'ankil ut xokb'al lixchaqrab ut tokana qaran rilb'al chanru naq liqagwa Dios tayalok saqak'aba' marili ninqiyalok riyoko chixb'anunkil anaqkwan sa liqachu'am nab'anumank sa musiq'ej ut kajkwi toruq chiq'axok sa xb'en lima usilal kwikwanko rik'in liqagwa Dios ma junkwata xaq chisach sa qach'ol naq liqagwa Dios tayalok chiqix Entuxagwe naq xinankuch b'eni chiru li jun k'amu kain sa liqak'anjel tzolok salisantilhu b'oqb'ilat junelik re naq toakuch b'eni sa jun chik liqak'anjel